ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ki pajba nong song snong jong ki shipotli ki snong ka like se bat marngor circle ki bakin thop ye ka snong like se ka upper like se ka marngor ka langlo ka mau khan pambe ka mau blei mau jnon ka mau khan phulut ka mau khan wa kwang ka nong dom like milang bat ka lao nam lang kila penpau ye ka jing kindet bat lingo ngan hadin makili yo jing tip ba amshim la kan thop ye ki ha ka district ka batmai ya ka balatip kum ka Eastern West Khasi Hills district la ban kedauru bahaswa ba ka sarkar kan pleno ye ka Eastern West Khasi Hills district kala donru ka jing ptha ye ki ni ki shipodli ki snong bakin pensngo ye ka jing kwa jongki la ki kwa ban lech penya so sha ka district ka batmai la ni ki kwa ban yai ne be hapo ka West Khasi Hills district ka ba ka district ka barim but ha ka ba ye ka ni la penlong ru ka public hearing ba da ka wei ka sur ka rai ka jongki ka long ban lech penya so bat ka district ka batmai Shushu hashwa ka public hearing ru na kaliang jong ka sunjuk dorbar snong marngor like se circle lingba ki rai jong ki dorbar snong jong ki shipotli ki snong ki bahap hapo ka Mauthar Raisen Community and Rural Development Block kala pha ya ka jing tho sha ka sarkar bat shiki MLA ban kerpat bakin penhap ya kini ki snong hapo ka district ka batmai Khnang bakan pensuk ye ki pajba jong kini kisnong ha ka baya dei bat ki jingdon kam ha ka block kom bajudon baro shikata ha Mauthar Raisen CNRD block Hendrai menta ki syam bakala long penban mar khongpong ya ka ei ka bakila de ban penpau lingba ka jing pensngo pajba bat lingba ki jing tho ba pher bakila de pha Nakaliang jong kinong song snong jong kini kisipho snong kila kentu jor ya ke sarkar bakan sngap bat bakan simkhia halor kani ka jing e ka baki pajba ki ya kendo khamtam hakabaya dei bat ka jing dei kam bat ka Mauthar Raisen Community and Rural Development Block Suaban inaugurate ya ka district ka Pathumai ka Mairang ngira yo ya GCT na video jong Mauthar Raisen badwan sia ka hearing ha Nogasen ha Saint Joseph Higher Secondary Nogasen Tiha tu kesin ke Banangkong, ya katarik nga klet akasin ke Banangkong, nagaliang jong ngigi do presidong kumpap thak sarkar ngina lek sangut kawe ke sinong. Tiha lek banjuba pantai apo Saint Joseph Higher Secondary Nogasen hakaba hangtu ke ring donlang wemele jong noston wemele jong Mauthar Raisen wemele jong ka Rambrai Jerngam. Yang tu nagaliang jungi bro sifotli gisidong dagwe ke sorgador ngina jubab bar ngina jubab bangikwa bana yeso bana district Pathumai balai nomor ba ngidon kam ya ka blok compare ya ka district la ka ha papo ka social district ke bana district ke barim henry ni angnur ba ka blok Mauthar Raisen ka de benne bar ngini de benne apo ka blok ke barim ke bana ka blok Mauthar Raisen nomor ba nagaliang jungi mensuang siutu gandiat ba Hakapor ba dangyo thumai ga ya ka Mauthar Raisen block nagalian sarkar ka mod banbu no ya ka headquarter jo Mauthar Raisen block agency ngre nagalian jungi ipada usnong ila perlong dagi jiaki dagi agitation per bandawa ya sarkar bagat pen kan ra ya ga Mauthar Raisen block hapo Mauthar Raisen hapo nong silong khamang begini jang Henry those la dangi pai la dangi jaba mentangi hap ni pen pai be ni seloston Nalor mensuang itu namo keruat ngina jengah itu tang ngina yo Mauthar Raisen kada de jakar bajam nel dapat pai biang yang ni sanoston kalau kita jengdu ka bakrau jadi kita di jengker pat jongi nagalian sarkar tiang tu sasisen hadin ketua hearing banekong masyakot dia ini sak hearing ke bahar haga hearing ke bahar ru ladonang tu ya SDO civil Mairang udon video udon represent jong DC noston hangtur ngira jubab da ka ju ka sur gadur Henry ngila kemilanti ba kini gijing angnu gijongi kini gijing kerpat gijongi ka sarkar ngila kemilanti ba kirlong ba seiso bat kirlong ba mentoy jak ai ba kipat ba gi angnu Henry Tulsi nda kila plia ka district Mairang dibagi kot ka Eastern West Khasi District ngias ngeu pade ba
kadai ka area ka circle Marngor ka circle Ekse kam siam lahap hapo ka Eastern West Kasil District nrai layo sngeu ba kimur panahap ini Shannon Stone ti kalau ka jing sanut bar ka jing bonghun nagaleng di pat ng snong hapo ka area Marngor ba ka area Ekse nomor kalong ka jing tim ya ki longden jong pateng bersawan namar balai namar ba kamtam ya ki dok kisok ki kup siliang sam siliang ki termen ki kro kumjuru ya kadeka giskem nerega lene MG na reji kan perbujing ya jingi hadu kata-kata banyak be surum sedang ban penbiang jirul kam kat sidu Shannon Stone namar dengile jamo tarasan gimi na sino live je gi poem te la sitang gilawan pedap kam gilawan final nel dengile Shannon Stone ya ban mi nang ne kentai beje nyawan phaying sawaje te kalau ke ba ka jingru nong ka bakrau te nagalil jungi isaban kerpat ya ka sarkar balada ka sarkar kadon jing tip bar kadon jing sengolam na partai jongi te kan subha ban pendek yangi ya ka blok watersan kepada ka blok bajan compare ladang ya apa Nongstone district ka West Kasil district Nongstone nrei ikerpat ba ka blok kadai ka watersan blok lemda kumta kemudian ba ka sarkar Haji Syah India kadai research ba ka demokrasi lada nagaleng sarkar kamsem sngaplem kamsem bilasya skorlem ya ka ba ipadba kiot kenam kata kemudian ba ngirai yai ya kata ka research ba lada ka demokrasi hakaba ipadba ki mon lada ipadba ki angnut na kapanta kalawai ka pernai namta kalawai ka basuk basan jong imlang salang kamta maginigi dong itan di jongi te nagaleng jongi kumba gipadba ki angnut kumba gipadba ki trang ni seban kerpat biang sai sen ba ngadolong kepala subha nagaleng jong sarkar kan persang ban pendek ya ini ki circle artili ki circle galakse ban kabar circle hakablong motoresan kanang bakar long kecingkerku ya kapateng ke pemerintah bat kamtame ya ka pateng ke bersawan dan sarkar kam pediang bat kam siam lale ka ba ki paiba no susnang yang nur tinang le jong aku ngwe ni kino yalam ngamla badong ba sendongan jam ndre nagreng jungi pan cucu ya ka jing wot jong ki dorbar snong ba ladang ki dorbar snong ba ki ong bagian ya daga jing ki la daga agitation la ban barat ni kalama yong la ne barban banyak syakuro ya kata kasong hagajing rai jogi dorbar snong ba nama tangling jong aku no yalam ngamla ban sim daga do rai klamda yo ya karai ne yo ki menjur nagi dorbar snong ba ndre tingane lada nagle sarkar ka menti nyimbar se ban yak biang se ki dorbar ban yak biang ban perlong biang ki dorbar sai sen lada ki dorbar sinang lada ki paiba no sinang kyong bangin perlong de ki lada ngin perlong da kijing ila percaya sarkar ne wat ban yak saki ki ya sa po kur lada sa ki ying bisa bakam sa jerong kata kasong kijing ajumut lada kijing mon jing paiba no sinang lambang dorbar sinang par hapo kiding spot dik sinang yang jongang amda manju keno ba USA kadone jera dari ngam-tip lade kai jumut joki henrai nakaliang jong wemele jong kamotarasan konstituensi ngalapun yu ngalakali yu wong ba nakaliang sarkar kamut ban simbek tangya kamut ban pie konstituensi wise kamut ban simbek tangya ka marang ban kamotarasan konstituensi ban perlajan Nongstone terus ya kata nakaliang jong ya pediang ladang sarkar kamut ban sim konstituensi wise ngapediang kata henrai balai pat mensua kipan jangi ya ka jengen jor so gitu basnong balada kisusna betum tu kisuang ba nagaleng sarkar karai ban sim konstituensi wise nagaleng jungi lagi susna jar kadang sarkar kamon kadang sarkar ki ibit ndrei mensua nang kong beri kipan jangi pimol Shannon Stone ne pimol Shannon Motasan te kalau ga jing bersama di padba nama padba awal kali pimol Shannon tipe ba yung ba kimon sa motoresan ndrei
ndagi lamon sa tarisan ta bade jim pediang ya ta jim mon jupat ba ti so banong ba lada ngidon sono langi dei sa road sa kiar langi don sa pedang maka daro i kepari sarkar ba kumbang ide kita sok senong jog India kumbang ide kita sok senong jog jala Meghalaya subha pedlam yang iru ya ga jingon jingnam la ya lane ga jinon kam jong pat no sok senong jongi badon negeri jaka tharang ba kam no jingbat toy kono jingkerku jakalawe jogi longdin jong kadong pathak jongi Putli Kishnong, pengut ki sordar, kira ye sorbet lang ya kawai ka jingker pat ni ka apil siapa sorkar. Reyon aset hadin kidon aset ki langyong katu kadengut ki langyong ki baset kala lade ki bakwa bat phai beng chano ston. Rei anjing sya baro lada ki kimut bar withdraw no ya katega jingya kut bat ngi ban ya sno ban ya le ko ban ya sedang mencuang anjing sya ki ban bu da ka withdraw letter hapo ka jonjongi ndrei wala da kidon gilang yong ibut ban chat kala ni ro adu mata iklan pentip yani ba kim kwa siu ban isno bar kam watar sar blok nagale jonga hi kum no elam kum sekretari juga dengan senjuk jonga leksnya barngor ni kumba di padba gila ut la nam do men nadu nengkong adu mata kim syam pat hun ya ke ba sarkar katmu ban le kisah dia tu karena berbuat nanti sedikit yang bang ngidang kemilen tiba kum bagi lasan hak presenter bang kum bagi lasan banyak railang dah kowe ga surga dor menang bang ngikwa sama tarasan te kipat ba ada kiptet kinang kemilen tiba deh bang yona se mata ngilahap sama tarasan ndre na yo se lomba di sosial media bade ba ngidang lapan pai ni chenoston ya ka distrik berkunjur ke blok ngalak keli ba ya ka blok kin supene bulu bala tang adu ma andre hadin ka financial year jong snam arjara po arpulai kin satak no ingi chenoston